Ako uzeo liniju, gdje će biti publika. Go je postavio. Stavili smo mreže. Linije su označene, sve. Druga strana prema gore. Eto. To je taj gazda. Samo nije ovo dobro vam što su ove pive, nije za reklamu. Pa što si bacao tam? Gazda. Dobro. Malo smo podršku i mlađi su došli da nam pomognu malo.